असम के पूर्व मुख्यमंत्री कर्मश्री हितेश्वर सैकिया की जयंती के अवसर पर वृद्धाश्रम में फल फूल वितरण। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कर्मश्री हितेश्वर सैकिया की जयंती के अवसर पर आज चराइदेव जिले के मथुरापुर स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श किया गया और कुछ फल फूल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मेहमरा विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस और लाकुवा ब्लॉक कांग्रेस समिति के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मेहमरा समष्टि युवा कांग्रेस और लाकुवा ब्लॉकर सभापति पुनर्जित फुकन प्रमुखे रेकिबत डांगरिया उपस्थित आमी प्रयात कर्मश्री हितेश्वर शइकियार 91 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমি এই মথুৰাপুৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত ককা আইতাসকলক স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আমি ফল মূল বিতৰণ কৰোঁ। আচলতে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এটা সময়ত তেওঁ কৰ্মশ্ৰী সন্মানী উপাধি পাইছিল, অসমখনক বৰ্তমান তেওঁ বহুত আগৰ পৰ্যায়লৈ আধুনিকৰণ কৰাৰ চেষ্টাত তেওঁ যি চেষ্টা কৰিছিল, সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ জন্মদিনটো আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ পিনাখনি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰো বুজ লওঁ। আজি আমি লাকুৱা ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ আজি 91 সংখ্যক জন্ম দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি লাকুৱা ব্লক কংগ্ৰেছ লগতে আমাৰ মেহমৰা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, আমাৰ নিমনাগৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ